ata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu n'icwe kaziciro nituba twinire programmeji erikwegesa uko wakabasa kwejumbiro by'ubuhinji n'uburisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santurambura hatizine kamanda ugo ni kamanda wazo hati no kwijana kubona jane iwe twabata kubasa kuja kugikarwa gato kwiriya kandi kitwegesa abantu ente yabe vumuireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubo kure abantu abo kucyo wingi ifitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tarebirage munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe binyogori byo nibambiriga munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kurya kuriya kibanje bazanga byo kurya batakizayo so tarafiteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanjeji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program n'ubundi n'uburisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim Otefero omuntu yabanda ati madine taina tintinanent ikareba ngo musimu nikaza kushaka tuwe arikunire abati mutamwise obuzano bwo nyamurungi ogwa ankore actors ati bwemba tinkwikirize kukogera toyogera ohurire TV West Burua kashatu Norua kana shahi na zecho twakutangirira eshaha neza gacencire Serena nuwamanyanyi ne Lois Gava nitwe turabentukusiyaho amakuru agutwatebekanisa omwebazyogo ebiro byo kwezi nebiro 19 okwezi no kwa mushanju omwaka ne 2025 tuzakwacira emtu y'abakuru kuturagaruke twije nago ombwijiri Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. gacencire kireci abahagizi bomwe ombabire besimbireho omukabakazi batahire ofisi ya RDC omuruhoima muhandike mungamba wewe nijamba bitotsa bosi kwa mwenarem obururu bwa Chakathouse na North abasinguzi barangirirwe kandi ibyo ebya Central chikumire omuricegegwa akwa ito mu Central tukujya kwikarata ino muntu araba natwebembera bashatu abatwiro mu ishengero babahirikire omuka NRM muri Kisoro rede ibyo nkoze barabishimye kandi bari kubigaragaza mu bururu bwo bampaye Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform.
amakuru ombwijire abahagizi bomwe ombabire besimbireho omukarura ka NRM akomnyishengero kazi wa Hoima batahirire ofisi ya RDC bayataguza amadirisa barukwetomboyita ngo candidate wabo bamwebere akaruru. Abahagizi abatahirira ofisi ya RDC wa Hoima erukushangwa Kitoba n'aba Beatrice Wembabazi binjo barukumanywa nkati cyamame aba baba nibenda batunje kushoborekerwa umuringo gwo businguzi bwa candidate wabo bwahindukiremu bukahebwa munyishengero kazi Highlight Businge urukumanywa nka Baby Face nuko kwata madirisa ga ofisi ya RDC. Beatrice Wembabazi owabari n'abahagizi be nagira ngo ari kutwara byo kuteza karuru akamarangira nko musinguzi n'obururo mutwaro gumwe 998 Highlight Businge ayino bururo mutwaro gumwe 988 na Suzana Simwe ayino bururo mutwaro gumwe 225 bitungwa katangara omubwire buke okurira ngo barangirira Businge n'obururo mutwaro gumwe 998 omuramu kibanyira Chamami tasaposi kwa mwenarem muhandike mungamba wewe chamami tasaposi kwa mwenarem kunyira wakuzo emitwaro gumuna kenda plus aba bantu tabasanza kwa district bakaja bakasimba usimba laini katalika ruka ballot ninyowe asimo Suzani aboli mama hoyo akwaire nindwana garana Wembabazi Beatrice okandito tubaire muresa aba babiri hato wakasatu kwa izire kutaha makarura kahiregenka ha tumobilizing hansi na haiguru timanyire beserekere kaha joint campaign akazanga habokata ina kugambira abantu tobere napate kugarura pate mu mwanya. We are also human beings. We want our votes genuinely. I have looked for this vote for years. I've placed in everything that I have to make sure that I win this vote, and the people loves me. They love me. They have also put in their energy. They have put in money. So people are annoyed. Aba RDC yarengereho kubemereza nuko kuterera Dr. Tanga Odoi nawe nuko kubetera urukiko Kampala ngo baze kwetonganaho. We are coming. These DRF forms have even serial numbers. They should be marked. Honorable Businge cannot be here. She's a thief. Maybe she could be in other lodges. Yes. And we wanted even that Michael Chakashari also to be questioned. Kutega Joseph as the one who has brought problems. Respect my office. Na wekyo bikirege obwire bokuranga bantipinga bagamba electronic declarations. Irenya vuga agenda kandi obukireyo nyesanga gari manano mugenzi wangu Rebo Pius nibaruka ku buranga na hiyo naruko kweyo result size hatari alibegeni batangira na nyenge basaba nyabagamba amenyamupereze copy ya result sizange bagimpereza kusukura nindura singire omubanda barangirirwe harimo Amulani Tumusime obiro singire ebendera ya Bugahwa n'obururo mutwaro gumwe 939 mutahiwe Pius wa kabi n'obururo mutwaro gumwe 980 bitu akagumana hindura yahendera rangirire Pius wa kabi n'obururo mutwaro gumwe 1512 bakwasire imivu abantu bakutera amabale ariko yari nyirinira ubumizi wange ko umuntu mukuru bavura batanu mutubirunguru ngamba wewe kamarega kora igendo leta sindaseje kora kwa kama muno okiragiro kya government kifuragira twaro maiso engeso nungi good cultural practices hatali embi na wekyo cyo kubatangira kurango kuyija tuli tukwatamize hamu habwe bintu bine biregistra kozire na timu yaye aba data entrance ka security committee tuchiremu bakwatibwe era hati police etandikire process yo kubaserura bakwija kwatibwa niko bagenda ha police baserurizibweho obwa hati bona bategerize ncwamu ya Dr. Tanga Odoi gasha kwa Ambrose Nwaga bakatoto umuruhoyima
webare nuwagaba katoto bwanyuma y'abakacika k'ebyo bururu aka NRM mu district ya Rwampara okurangira ana kansime okuba nuwasingira karoro ko kwatira NRM bendera ahantebe yo myishengero kazi wa Rwampara mole asimwe obire ayesimbere nawe yarugayo yayoreka obutamarwa ahabwe birugire omukaruraka. Ababiri nubajunanizwa no kubaruburura hizoberyo bakabanza kurangirira muri asimwe nk'umusinguzi wa karuraka icyarugirireho ana kansimo yabire nahayana nawe kwesharinga umucenge kibabire nubabarram ayirera ko dikeya bona rebo asimu muri asimu cannot happen inshongeje kajemesereza RDC yo kurangirira ngo bagaruke mu busi kubara nukwe ana kansime kwija singire konkeri izuba muri asimu yaruga yo kore ko butashemererwa n'ibyarangirirwe ninyenda kubahamiza abantu banjye ngo businguzi no wetu kandi abukiri kwataho aba ofisi ya electoral commission area hansi ya Tango Doi na group ye nibeja kubana babamanyisa amazima agobururu rwa Rwampara tindi kwenda kukora umurimo gutarugwanje konke kinkumanya ninye nasingire muri asimu tuyiro mu ntebe kumara incuremwe nagira ngo byabira umwanya gwabire nugubarwa mu bururu bikoreke kishane kitashemire ahankunze kibina cha NRM kubahereze kundanga ngo nasinga omuntu owunyemere nyetsimbere nawe owumuri kumanya entwaza ye yemuka yahanike mikono yaboroga yirukanga yakwate kipapura cyanjye yakizinga yakitomukwaho habaho nkorwanju ahabo rwanjo rwo nyewe nanye nemuka nabashaba hakanya kake nabagambira nti mwetware obururu tumuherugwensi mwetware konkogu yahumuriza abahagizi bebona kandi yabashaba kugira ubucurera no butejumbera mu kurwanagana nagemeserezwa umukashesho mu kwija kubahumuriza nko kunyosire nimbagambira ntakaruru turutaro ntokufukana tukurwana ugwaye n'amasiko ngo kibina cha NRM nikija kutaho umunshonga zina mutahiwe kizugonjore kirangiriro wasingira karuraka ana kansime akasinga n'uburure mitware birkakaga bishatwana na mushanju muri asimu yamukoratira n'uburure mitware bishatu nkaga nabuna bite kimora sima rukuhakanisa shonga nawe ni musasira kandi njangwa ije tukwatanise tukore Rwampara tukore NRM tukore President Museveni Karuru akani nyenda nguranga gara chikunde kana za kuchikunda akani maku mobilizing nyenda mu Rwampara district President Museveni aheyo igana zindi umuganda asigariyo turyagenda ahireyo burure mitwari 12 kakaga 591 yasinga Edi Kwizera wa Gahungu ohireyo bururu mutwaro gumwe 15 nabona kandi muri bufumbira East Roland Kanyankuruma ahireyo bururu mutwaro gumwe kakaga 25 nokwe kusinga Dr James Nsababuturo twirare MP wa bufumbira East ohireyo bururu mutwaro gumwe 2 rushanje 5 na mukaga kandi muri bufumbira North hasingire Fortunate Gatare no bururu mutwaro gumwe 10 na mushanjo arukusinganize Imana John Kamaro twirare MP wa bufumbira North ohireyo bururu kakaga 313 akakisoro municipality samu byibeshwa kasingire no burure 12 nshanjo ari kusinga Emmanuel Manira guha ohireyo burure 12 rukaga nshanjo nabuna narewo mufiti Imana ohireyo burure 12 rushanjo 88 having provided 11,947 votes okutanga mukajendaje kandi akaroka kadi very genuine kajendaje kakarimo buringaniza ndikusima abantu ahubwo bucurera ahinji kagenda kakati neshonga ruyare abantu bakateraje kandi bishire mu bwinji entebe y'abakazi ba Kisoro akifeza Grace Ngabira na hireyo burure mitwaro mushanje 1252 nuko kusinga Irene Mahirwe hireyo bururu
emitwaro 2023. Fumbira akazi bakimbira kazi umunsi rurindwa urageze aho dusaruye akaba kuye y'insinzi bururu twarabushatse kandi mwakoze kubudusukira mwakoze cyane kuyemo insinzi kandi twabyanamiye ubu niho bakibiranga mu dakika zishize kandi kaba bitunejeje twese abari bagihari. Akarura ka Bufumbira South returning officer yayanga karangerera bwa nyuma y'ebyaro mushanju okuba bitatire karura habwe byo kwerinda kuba bice abatura bakabikiza amani bakatabura karuru. Ndi Stuart Twino Mujuni na Keta tuzarirwe. Mwibare abanyamakuru obururo bwa Chaka South na North abasinguzi barangirirwe kandi byo ebya Central bicugumire om district ya Kamwenge. Honorable Jackson Kafuzi oryo muhwezo w'umutonganizi w'ihanga arangirirwa nko musinguzi ngo kukwatera bendera abwe kibina cha NRM abwa Chaka South. Jackson Kafuzi ayire yo burure mitware 2052 ogwa sinjire abiraye bembire nawe Julius Tumwesije oyire yo burure nkuminiga na bubiri. Asaba 16,007 and Freedom Kahe got 22. Vampire Banja, Vampire Zinanzigwa, Harvinge, Queen Cora, Harvinge Cora, Takahoir, Tandikiri, Takatandikiri, which are in pipeline, Kwegomba, Boza Kwestia, the Tokyo Takakiro Maize, and Masanyarazi, Engudo Zaito, Takatayo Masomero. Entebe ya Chaka North, esinjirwe Honorable Freedom Kaheru. Osinjiro twiro mu ntebeji Honorable Asaba Paulo n'oburure mutware 2025 ahari omutwaro gumwe kakaga mushanju abasinguzi bono kandi nisima mono abantu bachaka ya matemba na muno abakomi bange nisima timu Kaheru yakaniza karukano mazidi yange nisima family yange abatura ba Chaka Central ayobururo busarizibwemu bo bino kwetombita hati no baragamba kiro kya baraza tweheye habuko umuntu okumara kwehayo no yehayo abukwa ito musentu tukwija kwikarata ine muntu arabana twebembera abukwa no genda kura kyaka nose bamazirira 10 kyaka South bamazirira 10 hati ito abwaki kyaka Central tutatwamu naito tukagira umwembezi waito omuganda makuru abandi ababire besimbero ho barangirirwe nubwo akabakazi kaceremire omuri Isingiro district kandi omuri yaba harimo Minister Bright Rwamirama osingere Isingiro North lero Stephen Kangwaje akasinge yabukanga kurunda karuru miringo murungi akaruru tukakasingaje hatariho byona karundaje nubwo buhanguzi bwanjye kandi imbaraga nsa kujya kubakorera kugira manifesto ya NRM yindi member nisima abubona abanshagikire nisima aba voters imbaraganisa kutari bahimura kagenda nje munonga for the first time yenda futwara umugishogu kwebaza abanyabukanga munonga abantu bendi town council abantu barwanjegera abantu bendi sub county abantu bambare abantu babugango abanyabukanga abantu bayena Mujunimal Asensio na wakwasibwe bendera eya Isingiro South. Expect us to keep quiet. Yes, you produce. I have done. Bitu bwanyuma kutandika kubara karura kabakazo kuzamo butikirizana Dr. Tanga Odoi aciremo kukemereza kandi yaragire mbazo zombo kuza Kampala Lilian Ruteraho hamwe na Justin ayebazibwe. The anger which is in this house is not because of only this disaster. It looks like it's built from somewhere. People are very disappointed on that side, even me. I have suspended the turning. You are not the first district.
Namutunga was suspended today because they fought for 4 hours. A soccer fight. If he says, Ozirama Gesi, you just walk away. Gasha kwa Philip Murangira na Rusi Nwamanya. Wakiri nitwe umugacenshire twaza kumuraho tugaruke n'icweka icya kabiri. Agarukurataho nagakushyibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezimba kukundeka mwana wanje ataba kuguba Movit bakabito mushipa kimwe garukurataho rubona secondary neyenda sente zirukwebwa government zongezebwe okwenda kushomesa je new curriculum omuri bunyangabu ebintu bino tukozesa nibetaga sente nyingi kandi omushomero sente zo nizo zitalimo agarukurataho gabanaga kushyibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezimba kukundeka mwana wanje ataba kuguba Movit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Abakampala bijire ekyo ni kirungi nitwe tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo uga mwani wirunda chenji webere munonga se nanye bambe nasimu bitu zo nzinga neshatu necweka ego se wanga wanje bishikano shwa sente zampo konga anko no basa kuziha simu ubiza yawe muzande bisimu byawe oba tuyemeye umwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko no chibonabona kale no basa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empumba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo uruhombo rw'ibinyobwa kandi etekanda iwe togwetaga kutambura iwe nayo okusitama hati tuguma mwiruma shurankazi cyo hirwe oine gumisiriza werare nko mwerere n'ubufaratsi bw'umutindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecyo urwenya Resform insi y'ebiroto birungi
Otwiro inecyetengo cyo kushoma obunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomero riri kushomesa obunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija uyetungira obukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omumisha hishomero ebiri kukiraho terera notu mushanje ibiri kinana neina 13 Kaganitano. Ogambe na academic registrar. Ivrin Health Training Institute, Mbarara City, improving community health. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyo Penkoni. Wanyo Penkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka Penkoni Eligenda yakintu cyo kunywa cyonka Penkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Penkoni ni rukundo nubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngashinywa de ku Penkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Penkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Noyenda kwishikirize kiroto cyawe eco kwera amagara g'abantu nitwakira Hafines Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyo bushaho omu East Africa obwa hati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamu. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotel nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabataka jiremu MC takiziri
DJ atumwe nawe yaringe byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje munagacenshire abarabiremu omukwatira NRM ebendera omu district yambara barangirirwe hagati y'amashemererwa minji abarangirirwe basimire abatorine kandi babashaba okubongera obushagiki omukaruru akabona okurangira karuru mu district yambarara kukurirwa rukwebe mbere by'ubururu mu district G Rogers Mugisha kandi ogwa shaitano ndakika 5 z'ekiro abanze kurangira Patrick Musinguza kochi oyihire y'ubururu mutwaro gumurwenda 39 arukusinga Basil bataringa y'omonyo otwiro mu ntebeji kandi ogwa ihire y'ubururu mutwaro gumwe 27 rero Fred Mwesijetara abiro wakashatu n'uburure 2021 ahabwe intebe yo munyishengero wakashatu North. Ayidikereya Musinguzi Patrick Kushira mwana wa Yohana ngo bazi bataringa ya Kozo ngopira you either win or you do what when I don't tuma NRM azenyuma rero kwikiza kuzenyuma rero NRM chituru chite Harsham Shanzechuro Mugisha rangiriro idacyarukunda twino mujuni kubanwe yakwaterera bendera bwanyuma yo kuyayoburure mitwari 319 obwaro kusinga Margaret Rwebyambu otwiro mu ntebeji ohire yo bururo mutwaro gumekenda 15 nabwanyuma aherukiro kurangira karura kakashara South aho Captain JB tumusime bamuturachi asingire no bururu mutwaro gumwe kenda rushanju na bushatu kandi ogwa habandi umushanja babira isimbere nabo akuratirwe Kano Jackson Kakuru oyire yo bururu kanana runana nkagana mukaga kandi okuronda omuntu orukwisha kwatrebendera tukazahari finals n'ibindi tukatwara ebendera mu parliament. I'm so happy kugira ngo umuntu okwe twamfuna and I'm ready to run behind him. Twakwasa fraga ya inare usakuze nyuma kabekina cha inare kaba iswa inare kanza kuwanza buri wena alende kuwanza kyo fraga twazo mu district y'Ibanda akaruru karangirwa buri kusheshera izoba kandi Peter Gabano mu mbarangirwa kwate bendera ya NRM bwanyuma yo kuhigura abandi umushanju Peter Gabo kikabusinguzi atwira rukwesimba kuya municipality tandukwaho bitu birukwanga kandi oguhatayihire yo bururo mutwaro gumwe 15 obwaro kusinga tasisi rwa burindori oyihire yo bururo kenda 19 been a very long journey. We had a kwesimba kugwaguye mu Rwanda kwa kashatu kwesimba
ukatinka wagambana ikintu kimanyisa cy'umbantu mwera bariyo kwaba kutekereza ingashaba kutureba tutaruye nk'amasoko waba winesho yono rubinga. John Paulo Ninkusima panodi ibanda asingire no bururu mutwaro gumwe kashanju 13 harukusinga kwirwa Paulo Karekezi uhiriyo bururu kakaga 92 ekisanje cyahwire kasinga magombora 5 ara mukaga kandi hati nizima ranga uko hati nasinga mukaga ara mukaga ejo ni improvement y'amani ekora biruje bisumuru. Jovrin Karisa asingira ku myishengero kazi no bururu mitwaro mukaga 10 rero Jane bino mugisha yihayo burure mitware 20 nkaga rero twazo muri banda nos retired Major Guma David ahireyo bururu mutwaro 15 arukusingo twiro mu ntebe gico mazavia ohireyo bururu mutwaro 15. I want to thank the media team. You've been there for us. You've communicated. We had challenges at the beginning, but we've overcome all the hurdles. Ahabwa TV West and Aidan Bataringa ya hamwe na Timothy Mushabe. Tugumize munamakuru abanyakashonji basimire ababahwerire umukurondesa akarura ka NRM mu district ya Kiruhura obutabarya murkwe bakarangira abantu abo batatorine. Enkuyanza y'abantu besuro makagahona rebo tumuramye genensiyo umureka tagenjera kashonji bwanyuma yo kurangirwa nko musinguzi wo kukwatira NRM bendera abwishaza rya kashonji umwaka gw'2026 okusiyasha tunagumwe. Tumuramye genensiyo no wasingire no bururukana na nshanju na mwenda obukozere % ya 5 n'obuchweka buna obwaru kusinga tayebwa Herbert obirari incumbent oyireyo bururuka shanjwana na mwenda obukozere % ya 6 n'obuchweka 28 kandi we Addison Omuteganda ayireyo bururiga na bushatu bwonka. Muri generation na nyakwadiro hembiri byoshoize na nyarakweze tika mwana wanje. Kasimana nabona abebesimana nanye ko muteganda na hona bahabati kuganisha baranga ubu basinzira mu ihangwe banyegitaho tureka shonje. Kandi nisima bona bampagiye nisima n'abantampagire abo kuba tokura bona. Genensi yasimira abanyakashonji obutamuhungaho. Nibasha bamwena munyagitaho tunakaruka president witu omurungi omukunzi wabona abo bakashaka kujisha daliyaliwo ngakabaga jamani ngeke abantu bakabaye bataka tuyishaza takusanamba ngabo kujana kuna abanyakashonji yacharita kusanamba yatukwasa. Omuganda makuru akaruru ko kwatera NRM bendera akomunyishenjero kazabwambara district kabireke simbero habantu babiri bonka ayibare magure turwe byambu hamwe na Loida Charukunda twino mujuni konka ikagire kwenderera Loida twino mujuni nuko kasingura higuru ekimagure turwe byambu ahakanise. With this evidence akarurukibwa taka wiro 1 week all registrars bona bahindwirwe in most of the cells are LC1 nyinsa itinga kaguhanzia as a village registrar waho bakamuyahorwa kashatu batekaho ndisho kandi wahirete namararwa amashonje abira yesimbere n'abashija ntebe yo bwa member wa parliament bwa Kashari South hamwe na retired Kano Jackson Kakulu bona bagira office ya RDC bito kushaba karuru ngukagarukwemu bwanyuma ya JB bamutura cyo kukasinga konke kiticirizibwe evidence ndijo y'amashomero agibirwemu twine tropical agibirwa muri izoba tropical high school wizwera Buchiro new high school Buchiro Eriom town council St Manuel Buchiro town council St Mark Rubingo Buchiro town council Ankore institute wizwera
agamashomero nkaga complainingaho naheza kumanya information list bembenda kutikinjira mu abana umundo mu mashomero ago twabiriwe ibyo byatashinoba niba icyaka biri kubaga mbere yo kuntarikize nabyo ibyajyonka uko tibyo icyaka shatu kubaga na competition yanje nka meeting tango doyi namugambira kandi ikiza omugandi omurubuheju district engineer John Bosco Kalisa asingire ya Buheju West Zadok Mutekanga asingire ya Buheju County lero Anet Namara yasinge y'abakazi alukusinga Oliver Koyechenga Isaiah Fadingrea Kalisa John Bosco who has pulled the highest number of votes nyemangu iyanje ngomwana zado kwekane yitu nk'abanyabuheju kandi ababuheju kaunti so nimbasha bangu niwe I will be in the driver's seat munze nyuma tujye heruza I'm ready to fight for my flag. Okay. And I'm sure I will take it where it's supposed to go. And with always where it must shine. abebembeza ba district bashabira basingire okukwatanisa bakombeka ekibina cha NRM ndi Evans Taremwa na Juliet Charsima mwebare abanyamakuru bitu twaza kumuraho netugaruka Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street omuri City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata noni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Banyeta Kemit Shamir Kamahoro wa Complete Medical Clinic Kazo nyenda kusima ubuhereza bwa Fresh Solar Uganda itetu kudafutanga koza Fresh Solar Uganda tukajya challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi mugarikaho nigagenda bwa yisebyoma konka kurganije koza machine zanje nende zona zirije kurenterije ahaba rwire bakwiziraniye mbakoraho so ni cyabantu ndiye mugumizemo ubuhereza mutereze Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusiskara aho gabusha free evri kukira hotela noti munana noti hashatu na mkaga hatano na mshanju ngaga ni itano yabusha Burenge rwizoba Uganda mwetebekanisize omworeko gw'ebintu ebirukorwa mu Uganda buryaha ibiraburu na bitano kusiye ibiraburu na mushanju byo kwa mushanju oku iweza Independence Park Mbarara City omworeko gwa Bubu Show ahabwa Burenge rwizoba omwaka ogu gutebekanisibwe Ministry y'Obushubuzi amakorero n'ebigombe by'abeterine ijo erebere ebintu ebirukorwa mu makorero mu Uganda kandi omanyane n'abandi mbwene abahinji
imwe abarukongera mutindo mbintu eminyeto abari yo mukushubura abashubuzi nabe byo buhereza ogu no mugisha gwanyu okworeka kimuri otafero kwehandikisa habwa national IDs obuhereza bw'ibyamagara bwabusha okugabeshagama okuhandikisha byo mushuburo yawe n'obusigo bw'emiti aha bwabusha no kutahira mu busha okwata omwanya no kwehandikisa tera noto mushanju 83 88 89 92 etakahwireyo by Uganda build Uganda. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda. Abantu bambarara isingiro lyantonde ntungamo lokojiri kanongo kisoro kabare ruciga na burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warhanga Evangelist Timothy Kabare wohanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza nabo manyiso ebi akozire hagati yanyu ecine kiterane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 nde biri 10 tugyaba twinemo mupira ogwamana bo banajira hasi bakajangwe byanyu byawa litubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwamukaga nitwija kwa twine lunch free of charge nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri in medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer zechikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyogwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji yombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 kaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no muteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center twine bishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga 88 ninga noti mshanje 5 noti emwe 34 nshanje 4 abakampala bijire ekyo nikirungi nitwe turiyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimu bitu zone zinga neshatu necwe ego sebe
Wanga wanje. Bishikanushwa sente zampo. Konga anko, nobasa kuziha simu Ubiza yawe. muzande bisimu byawe. Oba tuyemeye mwe. Mwebale kutebekanisa inyo umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga. Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka. Muri muta. Anko, nokibonabona kale nobasa kusita simu yawe okole sente. Bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empomba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe togwetaga kutambura iwe nayo okusitama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza iri zuba nziza kutahira icyaro mufite utoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa biro bira inkanda zitazi zimwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konke birebe abakugu omukampani ya mufite bagitsire birungo byona omukintu kukundeka mwana wanje takiruho kuteganisibwa mufite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga mufite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya mufite okweyesiga izuba ryona umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe no rukororo ruretwa asthma aho naho Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninunji ahabwa batona bakuru Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tondroge mbazigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirro bahabuzi bw'umushaho Gena Herbals ekayeme bazechaka etine kabi. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Nabaramusi ninye Didier Drogba
omubaro gw'abantu abari kwingana emitwaro 25 nibafeera muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka. Eki nikinyararikiriza ahabw'okuba butandezi nizibasa kwerinda kuratirenda jireji kwerinda butandu. Ijuka ngu hariho omuntu wena otari kusinda iyo aheza kunywa marwa otanywa marwa okavuga korabe wanywa banza uhumureho kace osinduke otakayisi kukunaba okunywa kawa ninge byo kunywa ebiri kuhamani nywa no gwegendesereza wabo ri ha muhanda kuratirebera jiru ebiri kwebwa twena turi n'amagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Nagacenshire bwa nyuma yo kutera karuru ko kuronda omnyishenjerokazi urakwate bendera ya NRM Anna Kansiime Osinjire ayirokire okubabire bazagaruka kumwiba omurundo gwa kabiri. Enkuyanje y'abahagizi ba Anna Kansiime bayiteranira hacayi cya Bugamba okumukurusyayo bwa nyuma yo kukwasibwa bendera ya NRM okujwekera abakazi omwishenjero ahabwa district ya Rwampara. Kansiime yabayijira amashemererwa bwa nyuma yo kuraba mu karuraka akabire katanguhi nobwa akaciko k'ebyobururu karangirire Anna Kansiime nk'omusinguzi uwemore asimwe owasinjire nagira ngo ebirangirirwe nebosha Mutayi Jackson obira kuriro kuteza karuru omuru Rwampara twamushango muri kiko rw'ebyo kwerinda omuru Rwampara kandi yahamya kwarangirire amazima. What you had said about? Yesterday mbajangu all registrars Mutayi Jackson babembiri baryo mucono bariko kubehera registrars tino ryo mucono Rwampara no bahagize bunyinemu izabugezaho kubyabya naye baryo muside ndisho pereze president Museveni akagera ki akaruru ni nyine kubonera na n'ikoraye ari biso atire aranga awo kutuyao omwemezi utubire twine kitwe kabechwina cha NRM nani ngambaka general secretary aha somo Rwampara county yitu mwami Amos Akatsinga eruguru baranjera Julius kandi no mukabacyara baranjera honorable Anna Kansiime nkabantu abasingira karu kandi tunaturuho bashome byarjuru mu kuronda karuru. Omugandi omunyishengero w'Ambarwa City North mwese gwa Robert Rukari yatandika kusika abantu becyanga cyo buhereza oburumwe bitara nebikondo by'amashanyarazi ashemerwa munonga nyamuhanga naye bari Rukari ubwo muhemetara yawe mukamadasingwa manu riterengwa ayinigurnes nikigamba bwino tafuna Rukari lana tukorra buri mwana narebera kutangara kama naye bare imyaka enga y'amasanya takagare bagatwaga funa ona mazuma tumusimuka ukakora cy'ukwenda sirigito twebaziba wetsa kumatukunda bikira Maria kutere mesara saguma tufunda mpaka nyanja yitu keji ngareta ikurapuranisa kuba mbiko go kureba batanga ko tungo machines gukora businesses ko kunyuka micungwa n'abandi bakora popcorns n'abakuteka kiboro bezano ebizoba ya leta bukondo kandi asingirwa bururu mukama mwongere mugisa amina akibura mugama sechi mutima mukama vuntera nona rebo aise independe ochimanyangwa ochikonzeri manyangwa omutima gw'abantu ona rebo ntukunda yo hamera rukiri hine chikuremwe ganise bitara nabe leta kandi ni mpamya bija kuba yamba business yanyu ya junction age kandi no mukurakurana so mwanyogu kwenda ngo hatakazaho abashuma abantu abatakwatirine mwirima gwegwa twisire atwahuno mwirima uhereza kubafunaje na Johnson Rukomane kureba rukala ugati yaraganise kurana kikizo muteka
tugumizamu n'amakuru omakuru agebye msano y'amashomera ga senior ya Uganda yona ya ball games 2 ehendire nyomwe bazyo bwanyuma yo kumara ibiro 8 erukwindira omuritororo konka team za Ankole ziremerwe okusingura emidale ya gold. Emizane ejitabirwa mabeje abazana kanana na 5 kurwo mu mashomera gar kurenga 500 agirundanira yishomero rya St Peter's College Tororo hamwe na Tororo Girls okayano mimizano 20 kandi hendire nyuma y'abazyo no mukorogo gabe biconjo oyire ontare skura basingira chess hamwe na Shema Girls abasingira amazina ningashe dance sport timwe zinde za Ankole zihendire n'imidari ya silver hamwe na bronze aho St Elizabeth singirwa yabo kedia comprehensive no bwo shato ari usho mu volleyball yabishiciye Mbara High School Kasingwa St Mary's College kisebe n'ubwo babirana kamwaro butano finals za rugby yabamushanju kandi St Catherine Girls ebire yakashatu umupira gw'abishicaba ryansi y'imyaka 16 nyuma yakawempe muzire hamwe na Runis. Bachichana kuzona